Kardam kado kawe karbitish 2.0 YouTube channel long ke langara do ana fans tamil lapen pini la so video long nali tumphana ki 1p matina ke than ponji labang ke Assam toilet scheme aputhak sinang than pachini ponik po jong sinali tum Assam toilet scheme jong si ka apply tang do pol la so status not anang deng sikili ma lapen reject jima reject lo pulo tang ti ko PC claim nang jima la so aputhak si pini nali tum fan la so video long nang than pachini ponik po jong se nali tum na so YouTube channel na anta subscribe kelang ple subscribe ikon la pen video nali tum upload pen share kon tanya non pathek pen angton pen detail salam le lang pono nang la pen chithan pono nang la sinali tum jong si ka apply do pulo tangte la so status banali tum ka chilang nang ji kinang so reject loma mate accept loma ko anang ding sikile ma la tanali tum ka chini nang ji kinang so jong si accept thailo pulo tangti copy athesi la so tangka bang nang jang jidet ma la tanali tum ka chini nang ji kinang so la si ki cheng sinali tum la so video description long sta me link long iksi jong sinali tum link long ige pulte nili fan whatsapp long nang contact ikon nili odak link nang send ikpo la pen hala soling long bear lo pulte nali tum a mobile long stamel la son non nali tum ke tag long bom son arjan hodak nali tum mobile long stamel tag long po la pen nali tum ke apply hud hada ke chengsi la bang ke registration nang ji pot the also registration number mobile number nali tum registration mobile number bang ke chengsi mate login id lo la so id la so mobile number bang ke ber nang ji kinang sot lo la so mobile number ber det pen la get otp pu thek long ji la so dim ber ikon pen otp nang le iglo pulote nali tum la so dim la enter otp pu thek long ji la so dim otp bang ber ik nang po otp ber ik det pen api puthot la so security code la bang ke nali tum a mobile long sta me ka preg ik je da ke do teng nali tum la enter security code pu dim ber ik nang po la pen sign in nang po la pen sign in det pen la so prang process nili nang litum pana peklang pon thoik po sign in long ber det pen api nali tum thek long po larak nali tum amen la pen mobile number male female state amen la pen address la pen registration date la pen status nali tum kana active ma mat inactive ma la nali tum dak thek pon long ikpo la pen puthot nali tum kelang nang ji la bangke la pu vianat lang lo pulte nali tum la hing pet ke thom long ji la so dim nali tum ber lo pulo tangte la dak puthot thek tu long ji new application la pen view application pulong ji la pen nali tum ke ber tu nang ji la bangke la view application pu thek long ji la so dim sin nali tum ber nang po view application on ber pon ek det pen phi dak bang ko ana farman se nali tum ka apply pi ma la so details ba nali tum dak thek pon long ek po la pen nali tum status non ko anang ding sikili ma pulo tangte nali tum ke chengsi ke check nang ji la bangke nali tum da application number long pon ikpo la pen receive on do yi status do ji la pen la status long jong si application receive put nali tum thek long pulte non nali tum la screen long thek pon long ji da isi la ke chengsi nali tum thek long ji application reject la pen application receive la pen nali tum ni lida ka apply pi pina ana bang pu abang fi tum pando application receipt pang se sedala stamela isi la bangki application already reject gelo copy athe sila so reject ma pu nali tum chini ji pulate nali tum lapu ar enat putha theklong ji track status pu theklong ji la pen track status long ber pon ek det pen finally tum dak theklong ji koma abang phumat abang phi farman se dak ka reject ma la so details la pen bank account number details santa nali tum dak pen thek pon long ekpo la pen nali tum putha thek thulong ji kiching si application ko anar det sinili dak apply mala so det nali tum dak thek pon long ji screen along la pen puthot dak reject by maker nali tum thek long ji not eligible as per SBM guidelines nali tum command to arni si dak reject mala ta nali tum dak details la bagge chilang long ikpo asin la not is eligible as per SBM guidelines setting pen izibula ve mate kilong le puse alang le tum dak pu pontolo jong si puthot la son nali tum seta me reject polate nali tum re-apply to der non la pen re-apply ya finally tum ki chengsi puthot back dam tu nang po back dam lo pulote puthot nali tum la so 3 line long ber tu nang po la pen la 3 line long ber pon ek det pen api puthot nali tum thek tu long ji la new application pu du ji la so dim sin nali tum ber tu nang po la pen
new application la sodim ber iglopul dak eligibility criteria la bangkena litum la dak pen lang pon ignang po la lo kilang nang jikinang sot lo la soteng dak to teng pen jong si cheton lempul na litum apply melo la pen puthot ke apply ji apani likidam ta hosta me video ka upload pondo igolo kicheng si statement la banal litum ka fill up nang jikinang sot automatic dak statement bang do ikpo district amen litum dak pen select ponang po but fill up ponang po la pen block amen Lapen panchayat amen, lapen village, nalitum rong amen, lapen habitation, nalitum village amen lo, same lo. Lapen section B toilet owner particular, nalitum dak pen ke fill up neng ji labang ke nalitum da Aadhaar card long ke dua teng amen dak do nang po. Lapen Aadhaar card number ber nang po, lapen la so a box long nalitum ber iglo pulote. OTP nang lik po, la so OTP nalitum fill up nang po, lapen diak tha OTP ka li. Nanti la box tam berik elo pulter nanti la verify Aadhaar number puduji la sodim berik nampo la pen la sodim berik data da green tick puduji verify elo pu nanchiklang ikpo la pen puthot further kalte husband amen nanti la pen fill up nampo gender bang kala nanti la pen category sub category card type la pen card number la pen card number la bang nanti da pen copy card ma ke pidunji la bani halo la pen mobile number bang ke da automatic doji la dag nili mobile number dag automatic doi galo ngapen email id nalitum la bang fill up dunang ne lapen address nalitum da pen mention dun napo fill up dun napo lapen la putho section silong ber napo bank account details la sodim lapen kicheng sinalitum ifsc code ber napo nalitum la passbook long doji la so passbook along do teng nalitum ber lo pulo tangte name of the bank lapen the branch of the bank lapen branch address bank state details nalitum dakpen fill up jok po lapen bank district nalitum dakpen ki tok doneng ji la banke account number lapen puthot la confirm account number lapen ki jutsi scanned first page of passbook nalitum la passbook la ke upload doneng ji la takenang solo lapen photo quality nalitum la dakpen ki pipondo PDF, JPG, PNG, lai se dak allowed chaudni lapen photo ka clear o nahi photo lapen 200 KB ansi ke ong choneng ji wala MB bangke la solo akimi ke apply ya tum bangke lapen jongsi kimi apply ji pa ka reject tang tum han apply pustamela same process lo lapen hola non nili amotan than eglo ka reject ji tum bangke arnisi la bangke accept vek po command to ne accept ji la bang puthik the lapen la accept that pen stamina litum verify neng ji la verify koson si verify neng ji ma la so process bang nili mo afi kaprega video na 1p2 ekpo la sinalitum apply belang pulte apply ko labang ke 110% labang ke nalitum la soal jong si reject ji pulte la so ali labang ke nalitum long don igwek pul lapen video nalitum share pon ikta kar biang long aras tami palang iknang lapen pachinik na lapen la son update nalitum kilong verji pura la so YouTube channel labang ke nalitum subscribe ikon tang de 2 me thak me ka du ko ve kar bitis 2.0 YouTube channel long kilagara do ana fans tami nilin pen cardom